Kapatisi TV. Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Dagis pangut ke Nongrep jangka thai mau kerwat. Kelio Jingtip Shaphang Skhim negi Tnat Treikam Bapher ke Sorkar Jilla ke Jingtip ke horticulture, agriculture, fisheries, veterinary, bat ke basin ke bela ajing pensyai ke jingalang bela penlong dak mau kerwat People's Development Association hak santrik no pra aradar posan ha office Treikam jong block development officer ke mau kerwat Tnat di block. Haga dengan jingalang, Leishim Bintalang du MLE ke mau kerwat constituency, ubah renik tanling dot tongkar, uko chairman MSDRC jong ke Sorkar Jilla ubah kane Shaphang, BDO jong ke mau kerwat CNRD block, ubah ai Lauren yang BDO bat QA ke officer. Ngampit kadang katanya pergi ke balik ni ha office Sorkar, ha office level A di Yawan nanti, tiba ha office level A di Yawan nanti, mereka nongol katanya pergi balik ni sekali department Bapher balik ya kendo, balik keli, don Skhim ayu nak kene department mungkin office Sorkar mungkin officer tidak. Kalau mereka mahaduk kata-kata pergi balik penuit ya kini officer hak department Bapher keli naki bakinya tu. Kalau balong hateng-hateng ting salap ke officer Treikam ya ki makile kim ko kerana pi mereka don makli ke Treikam hak por makidan keterlijing mut shalor ta don tension don pressure nangor kita makum kita semalong ki bayasya lana jia bagi kenduk kum kita ke officer ro bagi kerpatu ke officer kan balak soha banong thak banyak keren ki pajba ki badok ki jongi ya ki pajba Nongrep jongi ki badon kam banyo e kecing ikai ban kam ban kinyo e Jingtip kita Skhim ayu ki badon nak department ko phi ya don ko phi ya ba ya thulam haki pajba ya kino kita Skhim ki badon ba ya rap pro kumno ba ai ki ikai kumno kinang ban apply ngayo i ka PowerPoint jo ka agriculture kita bon kita Skhim ya kita sama tai sudah kita yok kita subsidi ke basau 4% ke balai 4% ke basang 4% dan kita subsidi ini ke wajah subsidi lah yo 4% bakum kita ya besar sedikit saja tu bah kita pak kentip ikino kita Skhim ke Sorkar ka ai dan bakri subsidi ya kita pak kalau berkam hadu kata bah kita pak kentip bah kene ngop yo itip de tang hoda ni bah haki office Sorkar ini semua ada tu ini kerja isya kai wah kita mulai ke thok ai ta bah upapan uyok bompan bomlet tede jencar syapi bon sin kita ada no kiri ngora ka Sorkar ma om don mawan wat don balik pak ngas ko ni thuki go jisha ngala petik pak anter from hidawan pan bisa ngah yo bisa syuk momenta like no kibadon kam hok ha ka bangin ai ka ambulans ngin thek umpiang ambulans kum kita kum hospital ka bangin dan pek kum kambang hospital hacelong tangkum kita hari kalau kita ambil isu na terkait ini dari hati-hati lu bawang siwan asal-asal lu bangsi hati-hati kum kita sekolah itu lebih dari Indonesia ke example kan usaha bah hati office Sorkar mlele hiyo sin manakong lesen tak boleh hiyo terus kami lediang sin baar lediang sin balai lediang kendo gini officer bagi yo balik tu kita Skhim ke bagi kita ini ba kijing mangla sa kinamla ni ay ready ba pi pa pa pa